شاندیشما ویش با تماشا کرده ارجاعی ما بیاون ایو برنامه ویرو واته ارکانین چارپل مدیا ده ver başıma de. Memari ne برنامه mi şair İdris Yazar o. İdris Yazar hem şiir nisano hem ze kare arekordavi kano yani folklori Kürtki aredano. Mano برنامه de hem şiiran İdris Sero hem ze kare arekordavi Sero sohbet kere. İdris de kherame sarıçımın serame. خیر میام دادیم اماستا سپاس کنا Bazen mayo şiir tora goşları bekiri bere o cevapı maddes bekeni. tamam ben kitabı deste zamanı ra de hemzar u öz heşte ve şankhane roşnara neşir bidi. Uca razyo şira kilmek buvani. Bere. Zerbeşaye şari. نو حالي تتم مر درزيو منفعتي تتم نانفيزيو زاد ينبردو مار فريزيو تهاد جوين شاري كويني شري توينا كما قلي مياني ملتان ده غافلي ما مرجاني اي چاخلي تچاخلي شار دمشني كاري توي ونگي مكشني كلاو كچلي شار تبشني ماها آدرو هارده بشني te awe şarê kirêşenî. Lê dişmenan de ronîşenî, yê zemê mikin te hişenî, di rateyê ma pîne niyebenî, te eşkawiteyê yin derzenî. Ti persanê vengan persenî, ez çi vano te hêrs benî, ti sereyê resnî re tersenî, şin şer bara mar tepşenî. Zerriya mi de tiliyê sincî, تو زره مکرد و پر دجی کوی ماده بلبل و زرنجی تی سلوی شار در رفت گیدی تی بی فکری قاسی کرا از خیلی قحریانت و برا سرانی مد کنی عشکرا تی عشکریانی ین نمننی بزانه که نو وینا بنو دار بکرا گلزی پاشنو خرابه ما دالپی کنو تی ین ری بانو زوا چارمنی Ti quça serê rayêr ma de, ti lawênê ma kêberê ma de, kerga qirpa simerê ma ser de, ti hewşê şarê de hakan kenî. Dewayên ma de ti nezanî, ma gilê yew darê, yew ganî, qala temam ki herî rêvanî, ti neqebo xelet te pawênî. Zaf spas kena, ma bacê ne şîranê to ser vindenî, temaşakerde ercez nikavazına İdris Bek kilmki bidin askerden İdris Yazar Hunzar Nose heşta hirede deva miyaran berjikte ame o dünya mektebo verin sema zafin de yok devgando o mektebo miyanin miyarandı vendo cevapı yav devre agridi şu üniversite La cevapı üniversite Munzur'da dest mühendisi beşa İngilizki ye tatbiki ve tercümani kerdo. O teberrazı üniversite Anadolu Eskişehir'de kısmı felsefe vendo. Nişte İdris Feri kovara Türkiye bezvardı ami neşir kerden. O serra hunzar du hunzar dest yode dest niştişi Kürtki kerdo. O ucara nat Türkiye niştiş lafek veradayo. Nişte Kürtkiye İdris verce rojname neve pelo kovara şevçla da ame neşir kerdin. O cevapezi seke ezana kovara vattede ve şiir o nişte yeni çap kerden la kovara binande çıkasını çap kerden manika İdris Perskeni. İdris hatta naha ne xebat yekwe sehire kitaban yani neşir kerdi. Kitabo verin deste zamani no kitabo verin tahmin kana çiyo kitabı sanikano name cemi Şiran Şiran o kitabı verin tamam. Ne deste zamani Şiran o. Her dizi danzar deste işte tahmin kana çap kerden.
tamam kitabı verin dest zamanı yani kitabı şiranı ve şenhane roşnara 2010 Diyarbakır'dı ama çap kerden o bin cime aşkan rehev hikaye geleri oncu ve şenhane roşnara Diyarbakır'da 2010 ama çap kerden o kitabı bin Deyrani Karabegan o Sivan Sero ve şenhane vatera 2020 ama çap kerden بله ونا ایسانو که تفری به شعیر دست به نشتشو کردو گلو یعنی ضعف ما کردان وری ترکی نسنی و جواب پیز دست به کرد که کنی ونا ایسانو که استودو ونا بیو یعنی نو پروسس سنی بیو ولی نو درخت بکرم که ما آگاهتر بکریم Mamosta zvana belki hemen milletan da winayo yani edebiyat emyan da zvana beşe şiir hemen millet tor ver bir şiir dest pekeni fikri min o tabi o bir Kürtki yani mavaji bir taybeti Kürde ma bir Türkiye nüştüş vereceği yo sebebi inanıstu tabi saka şma zizani döre cumhuriyet ra hatta navayan belki hatta dehn zarizi qedaxebi kes neşken bi ziwanê xwe qisey bikero zerreyê kê xwe de qisey bikero eke qisey bikerdine ceza girotinî hepîs pawîtin îşkence bînî zaf bedelî dayn yani sereyê xwe zî daynî ziwan belkî o joka normal o yani bi Tirkî ma verêcû nîşt heto bîn ra zî yo feraset yo şuur zî zaf çin bê Genceya verîne mavaji pancisra heya vîst panjı bi Tirkî zona yo çî bê dima o şuur o milî şuurek tike ti farqên çîkên û cara pey hema bi Kürtkî nûştiş dest pê kerd o rewaniya min zî wî nabê yani yo şuur yo feraset ra pey hema bi ziwanê xwe ez edebiyat heskena nûsana feqet çira ez Tirkî dewam bikerê bi nê şuur mi dest pê kerd dehenzarî new pardon dehenzarî new de mi dest pê kerdin feqet weşanayî şêniyan dehenzarî dös yo be dehenzarî dös yo ra natsî ma qasok destê ma ra me ma dewam kenî بله باشه که تو دوام کنی چونکه تو زاف یو رنگو باش آرد شیر کرد کی معنی سرو وندره نا ورج از وازنا ما بنی او منطقه که ترایینی او جوات که ترایینی او سوسیولوژی که ترایینی بله بحث ای بکری پروبین رازه مبخه ساره می کمون کتوی و پرا از Karabegan zana o منطقه nikaş mavani miyaran yani ne mesela çiya yani ne sero beni agatari bidi baş benu batış o fam kerdişi to hena baş be yani nameo tor verin xura Karabegano seke nahiye bi beste paliya bi o vakt Karabegan bi o dıma kerdi miyaran hatta bi Türkiye vatine Mirvan Miyaranzi manaya xo yani beno ke sobina manaya xo bibe fakat vatê û müşterek kaso kema verinan ra pers kerd qezaya miyaran her de hetê xwe ra yo rov vêreno û miyaran miyabênê ney royan de maneno yani kasok iniyan vazanayîşê ma miyan royan çekûyî ku wextok pêrabeste bê biyo kew kilbikî miyaran û namê tor veriyên seke tu zvat yani Karabegan tebera ê verînî wî nezanî makevanî miyaran kes zaf fehm nekin û ê verîn heme Karabegan zanî xura henzar û newsê û hêştayî şeş yan hewt û belkî peyniya hêştayî şeş de bin û qeza û jara pey kenî Arıcak nika namê û Tirkî Arıcak û na mintika zî mamosta dest new dewra yana pê dest new heb dewê mayestî destiz Mazrayî heme zî bi Kürtkî qisey kenî yani derodorê ma di kurman çin heta ma ra dima çi esta xarpêt qezaya xarpêt an jî Guleman bi Tirkî alacak haya
مارا جیر پیران و هتی پی سیوان منطقه سیوان پابسته دارا هینیو نیزی همه بکرکی قصه کنی و ما نکا سر و بلکی قصه بکری خورا زوانی خو kültür adeti folklori xuzi heme aynı ne her de mıntıkayan da xabatane folklorik kana. Beli başo ezana şma Sivan cera zaf nizdi tabi hem heti fekira hem heti folklora heti deyran ra ben ateşma diyor ra estahminken yani Sivan naskendi alakat tü bu ya şahsi Sivan az esta. Tabii Mamosta yani hem ambazi maestro hem de maya mizi Sivan raya deva Rızan ra Türkiye ziyan civoni harmancık bir Kırki Rızon macravani maya mı ucaraya yani hem sebake halani mı ucarayı hem de mıntıka kuran nizdiya و از فولکلوریزی علاقدارا نو سبب را زاف عنبازی مایستی زاف مردم مایستی و جاهر ده منطقه انزی ما شنیینی بله از تزانی از خارپیت من دا yani 1994'te girer anlat خارپیت بیا محلاق و ماته دبی سیوانج و قربگانج غلامانج yani zaf bir palayış kura her buna zanayın ki Sivan gredayı palıyor çünkü hen azap paliser hasbi yani cevapı aspe hasya ki Sivan gredayı içiyor dara iniyor bele na mesela veri şiir yani nişteni o cevapı dest be avat xabat folklorisi kerd تسنی دست به خبات فولکلوریک کرد تبچ کام متدانا خبتیای چه آریه دایی تسنی سرو خبتیای تسنی دایی نشر کردنه yani peroy çi xebatê tu nowarede esta xebatê folklorik mamosta o kitab batê o veriyên bi zêmatikî behs kerd û yani o dewreyê ke ez agirî de mekteb dibê Uca da yo ambaz hetiye cizî rabî aya yo meselaya cima şikan dabî me û uca me guhiştarî te zonya meseleyek ma qıjekiya xud mayan piyana kerdinî pîrekanê ma kerdinî heme eyvî û bi rastî zî yani heyfo ke o vatê o veriyên min nîşan dayo heyfo ke a qıjkekiya xwe de seke maya ma kerdin mi vatine نوچو yani hatta şan cimi aşık olman yazani vanosa bıkafen az Mahsun Kırmızıgül gösterikena az Ferdi Tayfur gösterikena yani yo arabesk ki be Müslüm Gürses ma gösterikeni hayfka mavina fikriyeni o dımana mesela mükaddi az kota kasetane binandıma yani tabii yo proseso dergbi naş daştrama pers kerde homajra razı bu tay ahtiyare verin bi inyan baş muhafaza kerd bir kaseti manyan da kasiye vist panç kaset mi peyda kerdi merdi yo biyo goştari kerd hayfka ne vist panç kasetan ra zaf xarabın bi tena azişke hot habi hikayeye cime aşıkan deşifre bikeri o چی به یعنی سکما گوشتارتین حیف کما وین ازی فکریان هم ازی از وقتا کسر و خبتیان زی زاف عمبازان برینان زی باتینی یا نه مسئله یو اصل و فصل خو یو دنگی خو یو استار خو چنیو جمعی عاشقان و انسابا که عاشق و همه منطقه گیرنو براشتی زی گیرانی هتی هینی پیرانی مرکز دیاربکری آمینی ماهد غلمان Gerayni o vatin no şunu Diyarbakır'da sinema serkanu filmek serkanu yano cemaatan da milletre vano yani cirenano tabii az ki soru guriyayo dima xelek vaktıma yo sohbeti ma mustamal misanı jreda
tay terime ki hikaye cimi aşıkan da biyareni folklori Orduxanê Celil de zivyereni yani mesele mavaji mıntıkayı name cayan name şahsan kitabı Orduxanê Celil de zivyertini ucara ma fahm kerd ke yo bingiye xwe elbet esta tesirê folklorê kurmancan kirdan tîmiyan biyo xura cîranê cîbî yani her dizî yo lehçeyê Kurdî Kurtkiye joka yo bingiyê xwe miheqeq est û heta rasay ma het tikî vuriyayê tikî bediliyayê o qeydeyok ma fikriyan feqet o qeydeyok ma kışkekiya xwe de fikriyanê sînema niye yani bi taybetî folklorê mayo û erê keşif biyo ma erê deşifre kerdo hayfka la an cîz baş biyo ay bînî kerem Bele mayeni deyran sero itade tizan yani miz yo kitabı beni sanikan esto me yani gani goşları kerd insananra o kerdi kastet tübükucum aşkun di tübükucum aşkun ra goşları kerd ancak kesare binan ra gani goşları kerdi an kasetan ra deşifre kerdi yani. Seke xebatê ma dest pê kerd mamoste cime aşikan xura de hezarî dest de şeheqiya xwe ji rehmet û joka extiyar bi yani yên mümkün niye bike bi o qeydok kaset qeyd kerd bi qeydê kurmancî yani qeydê deyîr vatine û bi Kirtkî mana kerdine sebeke qerebegan de kurmancî kes fam nekeno eslê xwe ji xura kurmanc bî bi hewayê deyîr vatine û Kirtkî mana kerdine cemata mümkün niye bike êdî seranê peyanan de biş o qeyde vajo joka mi kasetan ra yani kasetanê berînanê êra mi deşifre kerdî. Tabii yani bunu aysan okutu yani ne saniki geleri teni mesele anca saniki hed yani cümle aşkun vatit ey yani nüşti o noradra name kitapta kerdi o cümle aşkan ra meseleyi yani tabii sebeke me êra goştarî kerdî ey bi xwe ney meseleyê nêvetî yani gama bin mi vat ya Orduxanê Celil de zî zafê nê hikayeyan cayan nameyê kesan biyaren û yani yo bingiyê xwe esta cimê aşko têna yo neqilkerdox be sebeke kitabêtiyê weş be û yo çiyê deyîrbazî zî tede bî bi qeydê deyîr vatine û milletê mana kerdine yani meselê ey bi xwe nêvetî têne vatî. Tabii elbet. Belki tu 25 kaset goştarî kird yani çira tu hewt mesele vicnayı çi taybetin inan esta tu vicna tu bi kam kritera ne vicnayı. Mamosta xasiyê dest meseleyan xura qijêkiya xura ez aşîna bî yani hina zaf mi waş dine ez iniyan deşifre bikerî çike hem ez hakîmê iniyan biya û hem zî mintiqa de tor zaf miyanê millete ney vaciyanê verêcû tabî mi waş dike ez iniyan goştarî bikerî û dima mi pîroyê kasetan goştart yani imkan bibîn mi heme kasetî heme meseleyê deşifre kerdin feqet seranê hotayan de debîne kasetî û o wext qerebegan de cêran çin be yani qasok ez zana hêştayan ra dima cêraniyan û qerebegan sebake teyîb bi pîlan xebetyenî yani pîl de kerdin teyîb xebetnayînî pîlekî zayıf bibîn tabî kaliteyê veng zî kewtine no semedre kaset xirabin bî yani ez texmîn ken pîlê iniyan qediye bî yan zî mesela tonînî ona nişkara ortera ciyabiya herhal kasetê iniyan qediye yo joka yani ez nişkeya deşifre bikera yan me heme kerdinî yo taybetiya hot meseleyan çin ya eke kaset baş bibîn me heme deşifre kerdinî. Bele spas teşkilin nikayo şiir marı buane cevapın aynı meseleyi deyran selo.
Yo şiir anjî kovara vate de weşaniya bî ez xeletî bo humara şeşt hot tebî. Şaîro delal ogur sermiyan belkî şîra tuyê ziwen bî mamoste xelata vateyê zîgrot bî birînê tegelinî. Evet. Ve ithafê a şiir mi ogur birayrê nûşta. Ez nayê biwanî. Ta, evet, kerem ki. Rayvaniya di zeran. Çi wext ez verê xwe bidî hetê koyê spî, vengê şîwareyanê şarê corî yano bira. Leşe lerziyana, goşî yenî daxnayane. O kerkeleyê wisarî rey de debeno zerrî. Do bîrî değiştiş birînê ma. Ti min ra pers bikerê, tegel zînê tepşenî. Belkî çi kes goş nêdano sanika ma. Mazî herek yenî sey heme çî. Qef kol debeno reça ma. Belê, şaristanê mi û tu ciyayê, lama bawerî arda bi aynî kulan. û ma tena hemser niyê kekê me, ma datîza hesibiyenî. Neslê mizî yeno dejan ra. Bi lezkanî herikiyayîşê çeman çira, verê çilayan de perwane biyayîşê perperikan. û na çiya, çi wazena kekê me, qerxizyana binê sîneyê çepê de. Bêriya î erdê parbiyayê kena, yan hesreta çimingûre ancana, yan zî î lewanê hîd û bariyan, min nîzana çira bravo. Çira sey pelêke gijgoleke de biyo embaz, ko bi ko, hoke bi hoke çereqiyana. Ma estareyê humaretî bi ingîştanê xwe yê bariyan. Keskiya daristanan de zergoniya xeyalanê ma. İdareyan roşt kerdiniya banê mayê herînî. Yew xezan û bêwext biyat domantiya ma ra. Guleyan gulbang da goşê mayeke hîsdarê çeman bî. Çengalê ku rewiyan gina beranê mayê textî kenan ro. A zivqêre seromende jiya maya mêncete. Boya gonî virsayî kemeranê dêsanê ma ra. Yew rehmeta humayî zî mêşite serê bajarî. Ferîşteyek ma setar mî kerdî binê peranê xwe de. Zerreyê yew mixara de tarîtî marê bî embaz. Şemlîkê şara yew şêxî tîşanin û mezgê ma de. û erdîşa yew seyîdê koyî pêl dana hewnanê ma de. Ne yew dest dest û serê mayê derê nayî vilêno, ne zî milê mayê çewtirê zaniyê yarêka forsya ye. Çi qas ke ez bêriya yew çi mefsonin bikerî bravo, zerîfaya têbesta û beştbariya nahîşê me. Hingîştanê nazdaran de çek û yadîgar, lê ey şêrî de qelebiyeya miyanê gonî de. Zanayîş, teyvetiş û fehmkerdiş kekê me. Seke tofanêk re warmendo ruhê ma. Kam mana zanayîşî ser û na raywaniyê ma. Nîraziyê kam jîn janiya na cuya ma. Biyayîş, dejantiş û nihesibiyayîş. Çira nû bi xulaseyê emrê ma. Her ra xwe ser û bindest, ziwanê xwe ra ciya, tarîxê xwe bindî, renganê xwe ra dûrî, ma çira xelq bîyê bravo, çira tu veng nêdanî, tena seba di berkoleyan temam kerdiş bi dinya amiyeyşê ma. Zaf spas ma itara or zaf Selaman şawenî. Or yaw ketkarê ziwanî Kirtiyo o şîranê weşan nûseno. Ma tema şîr binê eştpênî ez nekewazena xebatê değran serot malumat bidîma değeriz çünkü enteresanî çira enteresanî xebat za pîroza tim tay ambaz varî Mehmet Akbaş tim vano yani akerde o heti cor yani heti dersim de müzik yani kelamî lawîkî değeri zaf berçî zaf ozan esti yani xelek doletiyo o doletiyo hızı nişandane yani prezentirin kendi Almanya bunavani prezentirin yani xramyejneni lakin heti ma yani heti cer beni tepyamendo
hem değri mazaf yani name verte hem maat ozani kemi ozani kene değran buani ublinas kerden nodr da razı nakabat zaf yani mühim ha tosini nakabat kert kum goştari kert xuzanayne o te wat got azan azaf varyant esti değrande devra dev bedelyeni namesre varyantandı tüsini yo metod vijna o çenderi esti kitabı tüda tüde temayı değran hen azaf çine seroya kerem ki. بله ما مستزوری جو وزنا سکتووا هتی folklor yani folklorci heti deyran da hüneri müziki de tepiya mendişe mıntıkara matiki vaci yani kaso kez deyran sero xabetiye yo mifam kerdo deyrek me ari dayı deşifre kerdi sero cigerayş kerdi hatta henzar növse hotay heşt yani zafi inan ucara beri vaciye Dimara maonini yo dengbej o kültür hedi seke vadar yo bindi bibo. Yani belki tesiri darbe contaya çi estu, heştay estu, belki sevgina çi esti fakat fikri mi göre seke Şeyh Selhadin yeni o mıntıka yani mıntıka Karabegan Sivani fikri mi göre zvana tiki baveriya dini inanserobiya. Ucara pey hidi tadiyano kaside ey dengbejeke deyran vani xodani yani tiki tepiyamanani xodani apey mavaci u xabate deyran folkloriki bini çi bana tiki sist bana tiki apey manana Peki İtalyan nokta İdris İtalyan nokta ran tabii ma hürmet ma gird esto semedi Şeyh Selhadin ama tuynevun o derekti. Lakin az vazana bizani yani çıra amıntıkadı zaf be tesiro Şeyh Selhadin o çuatra amu amıntıka. Mesela çevlikde ya xebatı ey Çin'e ama zaf taybeti Karabegan yani Sivan Hanya Karabegan kısmen پیرانده خبات ای استا yani tizani çuvat amu amıntıka çuvat esbina xabat kerle. Yani tam serrez nizanama mostala wina tahmin kana ka hotay panjra badiyo. Hotay şeş benu, hotay heşt benu belki o hedeyo tarihu. Fakat hotay panjra tepiyamu tabi saka tuvat yani ma Karabegan da xura kıymeti Şeyh Selhadin zani yani kıymet danici çiyok muvaş dezvaci dengbêjan çi nekerd yani o hunerê xwe ra sek fek vera da hina zaf hetiye baweriya xwe çêke îlahî vatî mava qesideyê vatî ez bi xwe şiya Sof Ehmedê desminiye ruhê şabo cayê ci cennet bo ozî deyrbazo ku erceya be ez bi xwe di henzarî dest dibe zvana belkî hina pey be ez şîbî hetin در حق تای دیران ده تای فولکلوری ده مواشت که از کایت بگیری معلومات بگیری ای مروات به برارزا نی کاران رفتک برا ده خوری نماجی خوب بک روجی خوب بگی بسو yani çok az bana. Evet. Bu xabati deyirzi mamosta yani sekemi vat kuram ma erey dest pey kerdi cimi aşıkan اوزی شب رحمت صوف احمد دیسمنی از شی بیهات زاف معلومات نیدا سکمبات و ازیدی کوتا کاستاندم yani madem ki ne ki veşi ne ganiye manişkini zaf şi bigirejira mı bala xuday kasetan ser yona sebebi xuzi medya sosyal ser o zaf çi ek belavini mavaji Facebook'ta semna mecrayanda Yo deyir vatine o binde şirove kerdin. Yo ben na mıntıka, ebin ben mıntıka bina, ebin ben noz çiğse vajaya. O kura dengbejzi yo şini rahmeti yani çıkaz ka imkan östu maddestu muvaşt kez yo xabatin yan sero bikeri. Deyir kam vata çisemet sero vajaya kami veta yani ahır
یو چی قومیان و تاریخ دا یو چی قومیان و سبا که ما ادبیات چیو فکیو ملت به فکی واتی خورن جو که بنگی خوزستو و نو سبب را مواشت که از سرو جگیرایش بکری یعنی سرو بخبتی ایک کاستان را مگوشتاری کرد خورا کاست زی tercih mi varyantı kehen bi hotayان da hatta heştayan da devi zaf tay esti heştayra dıma o hatta roja öğreyin zaf tay denk bej esti yad mı cemaatan ra veriyanan ra girotin yani zaf hena zafı kasetek verini me inen ra girotin. بله از مثلا آدنا دشیا که خط عاشقون نانی واتو ماون عاشق و شار فهم غلط فهم مکرو سمد کو میانی شاری ماده ونا یعنی سناسنین شماوانی عاشق yani itadə qət yo qasdi diskriminasyon yo teber verdayiş yo ciyabiyayiş ciyakerdiş çinyo yani ezi yani ma insanın mayı ma hemme seci mesela mer yo qasdi kerde ucadı belki panşeş değeri kırtki bi mera verin yani kırtkidi ona usulü dengbejie ucadı yani değeri dengbejie değeri ki yo hikaye ona dergu dilla yani ani zuvan tabi ma hatta hamme değeri ma yo hikaye ani zuvanla hena zaf kelmiye değeri ma mesela hati çevlik de hena zaf değeri goven zafe yani ucadı yo yuna yo tevir yuna yo usul yuna yo usulü vatış meddi o itadı yani persimi mahetti yani heti çolik dizi aşık mahin azaf aşık ki mıntıkayı siyuni huna aysenu ki yani siyunde yani aşık bir o enin yani zaf yo hizmet o girt kerdu kulturi mari heti deyrana heti müzika yo hizmetu girt kerdo mesela het bixwez kurmancîz hol zanayını kurmancîz baş değeri vat yani gelo het qarab begon siyunt belki nizdir azani vakti dina esti mendi nimendi eğer esti nika sekeni roli inan derek ne rol inan tu vazını sevaci tu ilave bikir yani. Spas mamosta tu çieko weşvatı yani aşık çe hayf ke tabi man yevazeni ki wina bibin ama aşık bi çimo qışka ki onyayiş bi ciravatine aşık yani o vakt maalesef wina bi fakat saka tozivat xabati folklorikik biye yani değirike ucat qeyd biye hem de kürtki hem kurmancı xet aşıkonzi wis aşıku o PA cim aşıku ne her hiri hünermendi ne her hiri değirbazı zaf ercaya bi başoka a mıntıkada cüyayı xura wusya aşıku qasiye panj seran birjik de men bi mıntıka Karabegan deva birjik de u ezvana başoka rayerine merdiman koto uca hende hizmeti zivani kerdo kültürü folklori kerdo baş biyo xet aşıkon zî xura çi de est û aşikê sîwan yo yani Karabegan cebê sîwanê cebî xet aşikan zî hena zaf sîwan de mendo sebake vatine aşikê sîwan varyantê erjiyeyê çîz estî xetê aşikan zî estî yo deyra zarenc mesela xeydo tor verin ma xetê aşikan ra girotbî وشیا خود تداقل کرد بی تای جایی که ما فهمی کرده yan çi ser o vaciya falan ma ser o kali kerdi tabi ezi tam nizana var rivayet ben o yo keneka garzonj bir herhalde laje ki melekaniş ser o vata tabi o ziyo fikir tena o dima kitab neşir niye bebima haki xeti aşkuş rahmet Ömer rahmet koyez bikero amin winab yani erjeye bi kelmki mavaji biraştiz değirbazi erjeye bi başku cüyeyi amıntıkada mendi. Beri spas manika benim şiran sero yani seke me şirani tora fahm kerd ma verce şekil sero vinderi cevapim yani
temasero. Sanki şiiri toy verin bir kafiye ameyiniştüş. Eni pera henazav serbesti. O hani şiir peyin mere tabi şiir verin ze mas şiira gotu ra verin itadı went şiira verin kotu went mesela ujadı mere boy Mehdi Özsoy merdimin travmin kam yani tü no rayvani tü sini bi yani kafiyera serbest fiyertişi serbest anjıtı nazı bir kafiye belki nüseni yani no şekil sero vinayı tü çiyotu na rayvani xu sero eşkini sevacı yevze yani kam şairan to seri tesirinan bi evro estu mavaj. Tamam mamosta. Nika kitabo verin raştsi tada şiiri kafiyeli esti bir kafiye esti lano tarzı yo nüştog ne be mavaj Mehdi Özsoy merdimin tabi ma şiireyn yan dibizi Mehdi Özsoy dıma divan yezi ve cihabi kuran fakat no ucad mı çi kerdi nişanda yozi nak mı wen bi zafane idiomanê mara yanapye yani belki o Tirkî mavaş çağrışım to da viraşsa ben o ke kültür aynı o idioma aynı Tabii. o cara yo piemaneni kuram vatu na şiir zafiyeci idiomanê mara ama yapye ilhamê a şiir ez vajî idiomê qerebegani e a şiir de ke vereni zafeyniyan hemazî mıntıkada vaciyeni. Xuraseke millet zî goştarî kena keyfe inyan ziyeno yani de idioman yo şiir vetiş ez vana zirriya herkesi weşkeno. Bele. O tesiri mamosta xora yo çiye mayo ko nüşteki mavaj yo rol modelo ku ma bigir hayf ke zwanê ma xora erê dest pê kerdo. Penazaf bi kurmancı lama fam ne kerdini? Mesela cemaatan da mevlidi wan yani. Mevlidi bateyi mesela metniko zaf baş be ez çıkas piroy inan rafam mekerizi bi ahenki bi kafiye mesela zaf weşe mişini. Dıma Ahmedi Khani Memozin serran ra dıma bi zazakiye yomacıra razı Murat Can Şati nüştbi. Kurmancıya ini saka ma zafam ne kerdini bi Kürtki bi zwanê ma wendiş o memozin ra ma zaf tangirotu. Sevina bi lehçeyê ma bil hesa lehçeyê ma hayfke ma inanzi erê nas kerdi. Şiirê mamosta malmisanî jesti mesela rastî zî tarih bi şiir erdozwan yani zaf keyf jiragena. Mamosta İhsan Espar est o. Yani şiirê zî serkoteyê. Tabii ciniyan ra Bedriye Hanım est a, Pınar Hanım est a. Mıntıka ma ra Cane Dilo est a. Şaireka ciwana ez xura seranê peynan de dest bi şiir kerdo fakat serkotê ya. Ez nişkena pirên buwana tabii de. Tabii elbette. Yani Hamaya hürmet mayası tabii. Ya tabii hiç ma destuyu. Ya şi esti şiirê serkotey zaf yani sakamı va birînê tegelinî Ömer Barasiz pencereyi esti Kek Osman tetik estu eti çoligra. Manişkin tabii ende programı ma zaf man nameyan rez bikeri. Fakat eti şiira ez bana lehçe ma baş o serkoteyo. Bele yani te benate bir kafiye niştişti o serbest niştişti yani çi fark estu tehdit tür kam hena yani gore toyo be kam usul hena eşkeni hisanı ku biyari zuvan anze dest pey kerdiş de mamosta bir kafiye hena rahat bi o mu has kerdinzi tabii no sekeme vat ama maneve dest pey kerdo yo çi için hatta zafiri ma bi
Türkîzî fikriyanî tesîrê Tirkî Maserobî şike ziwanê ma de yo perwerde yo çî çin bixwara ona şîr zî hema zaf aver nîşî ma baş di pîrên biwanê bizanê û nosa medra kafiye hina nizdiyê bên yan nizdiyê deyran zî xura şaîrê verînê deyirvetox zî بله hina rihet be dima hema zî kemasiye ma esta ziwanê sero hema ma gerek zaf bigurê zaf bixebetê kemasiye ma hema zî zafa fakat destpêkra euro tikêna ma averdê tikêna ma sero xebetiyê nosa medra çekûyî zêde benî ti kültür şinasnenî xebatê folklorîkan min tay qiseyê çi çekûyê neweyî te eşna wenî verînan ra yani ti xoriniya edebiyatê xwe vînenî nozî tikiyê tabî averşiyayîş semed baş çû bi tarzê ku serbest nê çekûyan şixolnayîş seke demanê peynan de hina asan bimirê hina rihet be بله از یه شیرانی توی پیران سرو علاقه فولکلور و شعر yani çiya çim Tayvan'ı folklor zarar dano şiir folklor şiir kişano o Tayvan'ı folklor şiir uyekano şiir dolet yani dolet dikeno doleti mesela sevgi va şiira verinde yani idiom zafi ama tu zaf ve şoğulnayı yani ve raşta herkes seru tesir keni o mesela xebitnayişi idioman xebitnayişi folklorim yani şiirdi no derhaktis çi fikriyeni az tahmin kanat tu nikah beni kardo kim yani tahmin kanan ne şiirani peynan de göreyim az yani aysero görev vinayımı ne şiiran peynan de folklor kim yani şiiranın todu Esti mamosta yani yaza nusana bi kafiya anciz yaza nusana fakat eyke mer şawti seba ve şanayış hena zaf tarzê ku serbest û mabênê şîr û folklor mavacî se qaso ke ez ser û xebetiye yo yani edebiyat tabii cuya insanan de belki aynserê yo û qaso ke ez ser û xebetiya û midî علاقه خو زافو tabi herkes fikir xo vato yo vato zirar dono yo vato havila xo hesta me göre ziyadetir havila xo hesta mesela ey veriyanan ra çiyek seka az goştarana deyir bena sevbina ona normal mesela sohbet bena tawnini edebiyatı feki de xeyli averşiye devlemendo yani edebiyatı tabi namekardiş tasnif بعد جو وجهه fakat inan niye zanayo namaya içiyor? Epikyo, lirikyo, satiriki mavaj namaya ki badi ne şiira edebiyat ya inan heme bikarar diye heme şoğulnayı. Yo numune yo kışka kez varsa ne rojan da sero guryavi belki ya sero çiyek bunu sizi. Yo numune mavaj man name neydi tena namaya do yo veyve razon ra deva razon mıntıka sivan ra ya no mıntıka Karabegan dewa gaharî uja diyo veyvek benî cineka garij seke şina verba veyvê vana ew veyvê rizoncono destan desta û gezyono wa bir kuçon garijono berdek yegon mergekono yani bi çimo kışkek karşılama mavaş bi çimo kışkek kana mıntıkaya rizon raziyê berburizî bi yo cevap tabi nika bade ciravani satirik ya taşlama mavani karam kurudayış. Neyzi cevabı xudani vani veyven niyo veyvendeyo yani veyve kışkak veyvende veyven niyo veyvendeyo galan niya nopizeyo non çin eru rojeyo. Eniz buna cevabı xudun yani mesela edebiyatı ko hazır cevap mavacı çiyo başu folklori feki edebiyatı feki aver şiyo az bana tesiri xo havile xo şiir serozi edebiyat serozi ziyadetir o. بله
ما بیام تماس سر یعنی گوره کو مفهم کرد شیرانی تو ده tabi عشق است و شیر به عشق نبنا عشق است و به ولاتی است مردم یعنی تدف زاف چاین زاف شیران فهم کنو تیو یعنی به ولاتی را یعنی بحث کنی و sanki eğer غلط فهم کرد و راشت کرد بنه ملانکولی است o yevzi xuvira mekri felsefe zav tesiri felsefi esto o mitoloji tizaf şovaneni tu felsefe wendo gelo yani alakay tiyo taybet esto felsefi sero mitoloji sero yani mitoloji felsefe o şiir alaka استا بناتدی Yani mi gore mamosta ez vana heme çi pirabeste yo felsefe beno mitoloji beno cüya insan de çi beno çi qas beş ki o şiir de ne bişoğunu tabi ziyadetir kültürü xora çiye xora metaforan bivejno hina baş beno tabi beno ke tesiri sevbine şari dünya zima sero bibo yani seke tuva felsefe mitoloji baraşti zi esti teden nozi herhal kitabani felsefi ki sekma vana ni tesiri inyan beno muhakkak hetiye temaraz to raş tespit kerdo yani manişkin inkar bikir melankolizi asta bivalatizi asta aşkzi asto o çiyeko normal zimi göre yani muvaştine çiyek merdim bixo verdano sara havanano ez tena inan bunisi çi hayfke roşema kuratikiye melankolik ya yani ne yo devlet ne yo zvano serbest mavaji çin be na roşede merdim xora biwazo niye wazo tiki buya melankoliz şiran rayana yani بله ملانکولی خو یعنی یو پارچه شیرو به تو وشوا yani şiiran tadı te metaforan o İngilizce zafweş şoğleni az tahminken xo yani şiir bir imge o bir metafor yani weş nibena ancak xorin nibena az yo çiyo xweri vinena şiirani todu Nord razı spas kenan ne şiiri peyiz beni dergi ama una sen o kitu vazini yo çi vaji mare una niyo yani xora çi niye kadiyan o mamosta edebiyat şiir yo sinore xoçin yo tabi merdim eşkeno yo repel dezi bikadeno eşkeno bikero pancas repelzi yani yo peyniya xo yo çiye xoçin ya ne yani seba yo mesaj ne de ona hisani xo gore ez şu an mi gore şiir kamca da kadiye se zuca da kadenena fakat seke tuva yani peyeni bi taybeti hına seke der yani ambaz zivani tabi ma kafiye bana serbest beno heti tema çi beno abibo yani merdim tena nişken o vajo az nababet eseronu sana xora şiir bu o kayda niye nusyan az yazela roni şiyo babet sero şiir bu nisizi niye beno o evrede ruh seni be hisse merdim seni be o yana zuan tabi gama keşi vendoh ver edi takdir ayo şiroveken uğraşneken o çiman ser yani bele men xo vaşt nay perspektif cevapta yani una aysen o ki mesela az hikaye nüsen az yo çi sare xud yani ronena anzi mavacı Türkivani kurgu kena o goriyay nüsena buna aysen o ki şiirde buna ne ben o zaf yani yani ben o muhakkak tabi gerek yo temat bu veçini fakat ona bir ısrar az gereka illaki na babet esero çiyek bu nisiniye ben o yani yo his estu yo belki bintengiya belki şaiya niye zanaydi roşa şair göre fakat o his vaktok ama cirapey
از وانا هنا زاف تما بیل بنا درگه و کلمه شیره بیل بنا منو سمد سرورا بله بله یو نقطه باش arzuan tuva wendokh yani şiir mavacı çikeno gore xwe çıtraf amkeno mavacı kıymetlanocu falan buna senu ki madde rexnegir zaf kemi rexnegiriyi kema hatta yew profesör yo sosyolog Türk es Besim Delaloğlu az yani zaf kıymetten acı zaf bunena gösteri kena o vano Türkiye dizi rehne girçini yani Türkiye dizi vano rehne girçini rol rehne giren çiyo var edebiyattı o madena vengisini bana per yani mamosta ma rexne gir ra vişir xura zwan hema tam cayê xwe yekirot û heyfke belkî yew demo derg wazeno tabii rexnegîr zî fikrê min gore gereke objektif bû embaziyê beno yan hêrs beno çî beno sebake tabii motivasyon mühim û merdim kamake newe dest pê keno tona bi yew motivasyonê bi ziwanê nermî başî cirê va jî was sebake serdin niye bo normal û fakat yew merhelera pê ez wazana merdim hîsanê xwe fikranê xwe bi eşkera vajo wa me vajo ke qelbê şaîrî hikaye nîştoxî dejeno û bênzî seke mivat yani textîr wendoxano merdim neşkeno yo şiir nişt yo hikaye nişt neşkeno vajo tarzê me zaf weş bi şîra me zaf weş bi hikaye weş bi nozî yo roşa problemin ez vana merdim wîna bifikriyosa gereke şîr û tedawî bo joka teqdîr û şîrove gerek bibo yani hetê wendox re bibo nîştox nebeno problem beno Hani binere Özlem Hanım Özlem Güntaş vana ez rexnegera mavac rexnegir tınasken herhalde Macarislam'ın keni tara yani mar çıman sero yew binan nî diyo fakat ez zana ez naskena çıman sero Özlem Hanım Evrorape ve şiran hikayen nima rexne bikro bişev vatere ez ma İnşallah vatte neşirkeni. İnşallah spas. Böyle İdris saf spas kena yani tuay mat qala peyin eşkin tuay vazını tuay vaci tuay kemendo o vazını yo mesaj go vazını bedi kerem ki ama mabaje mabiyo şiira kednin na az baje moderasyon vrazana kednena te ya şiir günen program mavqda kednin Nika qala xoya peyin anji selam çigovani kerem ki Tamam mamosta seba saka az her tim vana yani kesike zwanî sero xebetînê handê ziwan wazenê çiyek bikeri çikiz destra nîro pêştî bidê yan biwanzî yo hürmetê me inan rê esto ez hemin rê spas kena hemin rê selam kena û seba program zî bi taybetî torî spas kena matike ziwanê sero şîre sero tike teraxna sohbet kerde seba neyzî spas yo şiir zî kovara her dide min niye vat ez nika ez qale xuvaji ti şîrê xwe wina program kediyeno tamam Bele temaşakerdoy erjayî ma rayna amê penî bername vîrovate ez şima hemen spas kena ku şima waqt xwe bernama goşterî kerd heme embazanî ki bi komentaran paştama îna spas kena embazanî teknîk re hevatkaranî çarpel medya re taybetî Nevroz re Ozan re zaf saf spas kena şima bimene weş bimanê wê şêr de heta reya bîn ez şima û İdris verbaya bîn verdina kerem ki spas nazî kovara her dide weşanyabî kovara dijîtal xora medya serobena na şîr uca de weşanyabî ez zina bu Çiman sero
زرستان یو باوریه قوم منا پرپریکی که خوانجنی چلایان و دوسه نیپا مرنی تیم واجیانا دای که ین دامیریه ین رایکنا آدر که بوشی قیجی مایا تویزی دامیری بی گلی متوری برشی دیزون کامی رونا آدر کامی وکر ولا تو وایدای هر کسی خریتایان تنیه نوشتا و تنیه مجنای پوسولایان زورداران پسالنا بیپیران تگل کرد تیلو تلیین آنتسینه تورا لوا باشنوی هوت دویلی اکه تینجه ده قول خو کرد هر نشگان توخم اضاف بکرم هله تیری قفسی نیو شیری نیبنی دستویی و همه داره لول قبول نکنم تبوکا کام جین چله درگیا و رنگی کام پاییزی روینی از زوان دجی زانا دواجه مری او گردنی خوی و صدف تا تو چند شد حرامی ویا کردی هتیک را نانی تو ورد هتیک را هلاسی تو مقص کرد تو گشتاره تا حکایه زرنجان تو دی به ونگی که تور نازدار رفیق و کاش کنی حلوم سیداران تو دی اکه شیر ریک ببریندار کرم و کیزیه کشنی بلیه بی وقتی دشمنان آشیکار لا از زانا زیاده تر توگیرایشه اینان تو کشنی هناره سنی قیتکنا بزری خو ماسه سنی خو آنجانو چنی و دایی کی سنی ستار کنی پتانی خو مزی وینا حس کرد تورا ته ای وشتیا ورین بی بکات چمی نا رایوانیا به بدل سبا تویا خیال تو هونان بار کنو شوان کنو در اوکیانوسی گونیا تو ده از بنا کشتیا حزنی زری پیل داناسی پلی پوشی وی از بمروتوری دست میاران ده تبیا سی گریشی تسنیو دستانا کن یقدیانا دیربازان واد لولبندان جنت پیرکان کرد مزه داب ما ای شوانی در بلایان ده چمان دی گوشان اشناود سبن و رپلان ینوشت از حیران اینان یو تاریخ کرشت بفکی شاش مندی دنیا عالم نیه پاوتینه چه کسی چقاس که وش ببی جامیردی دو هما بواجیازی خاصی بیبختیا قاسمی عگیدیا چرکزی مسینه تو آشانا بین ننگویان کارکران دمون سرینو بگیرو تده پندوم دایو کلان و همان پوچ بیو پوسته زق دایو استکان آوه برمایه آدر شرمایه لا آنجی سبا خاطر دوستان تو در بخو تمرنایه در با دشمنان حسرتا تو چمی مبتی و هواران ما پرچه کتکان رشنان لا از وندکاری کوی درس و برین ملیه که مازیر را گرود به چند شرکولان جربیه نازری آنجی پوچ نیبی و بزری هیوی و مسوز دایو آخزالا کوی شارکی از هویانا به جلادانی خو حتی نکه از چجانی تو را بشمی تاس آوا سردستی آخ دردی چن بیایشه تو سکه هزاز بدو یو کوی رو سکه لشا تو سر و بشیکیو یو جام از فرکیانی تو آریدانا به انگشتانی خوی ترکناینان و تواف کنا ویرانی خوده جلغه نیدانه پیشکته ما از سنی واجی نو کنجیکو بیوایر ده مکدر کرد و مرتال بربا کدران کام جین شوا روژالاتی نو بختی ما گره چند همایانو چاره نشته ما بنی کام جین مشونه ایرمنده جویانه کنجان به کنجان پینکنی بلیه لا کدری بچه لولکان به آنتانانی خو ساخ کرد خوری یو قوله دی حجکان بنا خورا خو حالی نیپراشت دستی می بقرفیه تینا از من دا تینا از گرانه می ورا نیدانونو دش نقب کتیو کم جادهو بر او ولاتو قدیم و یارا پرکج از بیا پپوگ دنیا بیا کر تو را آسنو
یو خیالی کوی از بستا چه حال یو هوری بیعاری آگونیا بریم هرندا بارانی دا بارنای مصر چو نیعتریانو مریازانا از رایوانی مرگی بودزی چو آوا نیرشنانو مدما دشمنیم بیراح اردیم تارومار سی بورانان از حسران رشنما یو رو بنولی یو چول بنو هیشیار